Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedan klip Imperial produkcije. U ovom videoklipu nastavljamo naše novinarsko istraživanje na temu montažnih kuća. U ovom videoklipu recenzirat ćemo uštedu energije kod montažnih kuća. Standardne montažne kuće, zavisno od veličine otvora i racionalnosti tlocrta kuće, štede 30 do 50% energije potrebne za zagrijavanje objekta. To nije zanemariv podatak uzevši u obzir da cijena energenata ima tendenciju stalnog porasta. Dobra toplotna izolacija umanjuje pregrijavanje objekta u ljetnim mjesecima i to doprinosi ugodnoj mikroklimi. Ova svojstva omogućava konstrukcija spoljašnjeg zida koji ostvaruje dobar koeficijent prolaza toplote zida. Što je on manji, to je toplotna zaštita bolja. Niskoenergetski standard već se odavno primjenjuje u izgradnji montažnih kuća i označava veliki napredak u energetskoj efikasnosti objekta i uštedi energije. Niskoenergetska montažna kuća troši 4 puta manje energije za grijanje od klasične zidane kuće iste kvadrature, što znači veliku godišnju uštedu na grijanju. Mnogi su troškovi manji kao i kod instalacije centralnog grijanja i manji je broj potrebnih ogrijevnih tijela. Kada ovom podatku dodamo i značajnu uštedu električne energije u ljetnim mjesecima, jer se montažne kuće mnogo manje zagrijavaju od klasičnih, prema toj računici tokom 20 godina života u montažnoj kući može se uštedjeti cijela jedna vikendica. Iskustva pokazuju da su početna ulaganja u niskoenergetski standard 5 do 10% od ukupne investicije i zbog velikih ušteda u potrošnji energije vrlo brzo se amortizuju pa su dugoročno izuzetno isplative. Hvala vam što ste pratili ovaj videoklip i molimo vas označite ga pozitivnom ocjenom, odnosno lajkujte ga i pretplatite se na kanal.